nan songan magchay wilil nan sambawat rotorot tatatok ng muntiti lawat sila wasa koros Kota man machay wi kau ta machay ko so yamare machay chukilang apchay ka melilok chay lang luponi re child Kota makapagkatala mo samba sapol mamasang kasaliyong child wasakan sa kontra katete marungkoto kasaliyong child kauno kunda chakiyang haramas nampaon satan sa marakatiwo okay so jangan wata pok jangan panausan lale kapung lali a child maur pueki ita ko tomo mei wokla ap maur ka tu duetra ka song ka tu duetra okay ita momoe ka na wokla te ti me wokla ap ita ko tomo o songang koras macagillet uya ngair me tikan a child moyong mong Koht. Pero manisa. Ara tuji kisa kesu. Masa no pate po sa nang kakele. Sorry. Tsaka man naman. Pumayang galgaleo kaya ay mo rin sa ulang nan. Ansong kiyo wakin maywat. Pantoka la so langi. Sitan kin raprapagi. Ala nalit tipik child. Armeman kakon me o iluwet. Ay ramen galeo ki am luwet. Kachaluwet. Kauno arroso na pawedin samba. Pawedi tatawagan naman titi. Chakon magchaluat. Reach out. Kasi ang call ta sila mechikan. We pa chalang Gruppen. Prayer ako. Gruppen. Uya mi ako pana. Pag chalan uya kekilay pana. At chal puko. Kakila kaya nga chal solang kan. Nan muy magchal ka sinye yaslale. Siban watak ng Korean Chronicle isu. Korean Chronicle isu bang watakiti ni Nanmarki Solomon kairala sapulima lolo kisiniya ya udido sang nanlang uisikata mayroong ko me patawandar okay mabasa ko siya tuwa wiyatar chamba sarawi yung ko tiyud wiya mayroong man kapungong kauno merapatawandar o lingalingan kauno katirela ng chamba sarawiyo. Pueki lingalingan kauno katirelar ng chamba sarawiyo samaraw ko sola kak patolong lale. Okay? Niwayo ko siya presence of God. Motong kauno triyata ng chamba so. Okay? Niyan sa men Israel ko kailangan takisiniya yan puputisang nanlang o marayno katrela chon paso irailari bariti bon chat tsaka yan nan kelo o pungikot o kapkapangayi puwe kisapol makupor Mao olimbak patapat. Okay? Kakila kay kitail. Chay kin sarawi. Chay kin godanan chamba sarawi. Wasakas kasali yung kitail ni Rael kaudak. Ngananggot. Koch di dosang nanlang. Triyata ng pungarail. Okay? Triyata ng pungarail na reasa. Makauno. Koch ng pungarail. Solomon o aramasoko kachin buyata mayroong ang Koht. Kachin mayroong kila ko 22,000. Okay? Ot ngol sasanta ni Bobby 22,000 o sib under 20,000 niduan mayroong and kaminimin. Iduan Solomon o aramas soko koros kasarawiyalar chon pasarawyo. Samoroko pato wasame kilel diyang Rael o men lipay ko u sobay lang Rael
kapag ke kauno nerail kasangkan menanmar ke David kat kiyang rail en kokoliki sabole malimbak mebatapat tuan me David kasane yang rail samoroko buk sawi ni tuan aramasako ar kasinenda Salamanari kasarawiyala nan warangan kelo wasakis mon tehnpas eap katin buyata meirang isiskay wasaw meponta meirangan wansab o wiyan manakan mewiya meirangan kaminimin Agatin wiyamet wege pe sarawi pranso me mon tiki yang men meirango karas salamano men Israel karas abuyata sarawian impal oren rani su aramas jodoya mekola wasan mekosang wasan koten amat ni paliapang o sang ni irapan isip ni paliair drawiyaki kasarawian be sarawiyo oren ran isu o bila ran isu sarawian impalkan drawiyata eu sarawian karela ni kaim sakalan rano o mantan rano ni kariyay saksilu ranen sombong kaisu Salomon ap katarpasang aramasoko o ngaray wasa rea perperen ki kupuramao kan mekauno katkiyang rail katkiyang railer sabulma men Israel kan ong David o ong Solomon okay isake o masani murinnan marki Solomon akatin kaim sakalar kopan tehnpas sarawiyo o tehnpaseo kasaneti koros o akasanti koros poidar o nakir kauna apkatin parang nipong o masaniyang irongeram kapakat o iperan gitar tehnpas wot awiyalar an aramasakan aradwasan men mayrangong ya okay iban udija mawasay men kakilakakan kitail kasampalen memor makot agarong kitailala kauno uyapita ke wasahagis ong David magang biya mamer nanimaw apon sa tehnpasa David repur kita bang kau tehnpas sarawiyo bin kauno pilkau di mesu kay tiang koe apnong budak Solomon okay so wasang wata kasaliang chay me Solomon kawata tehnpas sarawiyo ni isake wa miyak chawata ka akasaya nakiyar Ariyo ya kasarawiya pa kauno parang kauno masanime ebaran ki okay irongerom kabakat ui peran gitar tehnpas wot awiyalar an aramasakan arail wasan wiyamen mayrongong ya lan nan meyet ele kecai koros sejaka kawataim sarawi apil masalan gos kati diang kecai me wiyalar tehnpas sarawi makcai lupsapa atami men kong yang kecai men encourage kecai nang kelakwat ikorang ngay sakriyaw ka pampong kelakana way so paran masay kat pil men merlar ap mi men kakela kayang kecai len moni ko god kecai len paten kabaka kecai len maur mapan
irong dito sang nan lang eperan woman ntayang kitail me pungki tamak child wiya ke karday ka kela kay child wiya to kong Koht child sa to to kong ngaramas child sa men liksan salamao child sa men moliki ab child wiya to kong Koht we karabanay eker kitailen kapaka awar yesak payo ni pong nanran makam ka kay sisol imen Koht and tong kitail ma Koht tong kitail o peren king kitail ban ta tong king kitail is kitail korusias chelebilibil ngis chukos ko saya momotso ikos ko saya will kalap will more tami indaki chukos ko saya momotso agak chaigen un momotso or chaigenari orala pialar tama kauno masani okay check mata na ramas mok din na ramas awak sangkot kauno yung galap koso ya me kauno yung wrong way wrong aman kitail eso tra krobi kitail banainda o punga puina puirail puinin kono pata o sta punga puina puirail puinin mo so kauno yung wrong aman kitail nito na child platar me check ang wiala John Bass and Koht I am a house of prayer okay John Bass and Koht palwaraman como yung chan we a house of prayer chan we a house of God gaya sa Jesus walki rail kan menat nan John Bass sarawi pagida rail motive sa kung ratang moni re natikila me mau kana mesakana kan rawata rail meran so kau no yang kau Jesus mall okay wudak itu ni rail me talen nat ni rail kingon moni kan walki rail kaus rail isang nan John Bass sarawi okay so ranward kau Jesus kamangaila ong korusia oli bujak saraben seri memang kian Jesus am no rawiyala John Bass so dami song ninda yang kitail kadede maranga kan wiya kilelen kadede kap rawiya nim pina kawata nim okay rakawata nim rawiya meram bombe sarawiyan rawiya merang rawato man kitaso kitakiyang kota samno palora chakaw yala merang okay merang isi ko sa iya risikasan imagarata chabangkan kapaka main Koht isikasan tami watong komoy isikasan tami mamorlale mesamen lam atapoko kiyang kauno isikasan okay magchabang konta tibatra konta trasutar chari insinsalama lale chabang megila tibatra chabang melana ramas sewar Chacho nang melana ramas sewar po Jesus kisangnya tibacaikan okay nan wiket so ya kapokon kenono irong patangkan kos iya kama panono songkan iging galap testimoni ki gubernur iging galap testimoni ki ngoyo ay panay so time got ma red count Jesus kotlong kama keleta John Bass mesamino buen peni enka tatongi jabanan wiala song kapaka medue jama okay na story Solomon ago wala isa pe kon takot puegi a popod kier kotin lik amen lien liki kan me wa to kai poson puegi a be open ta on koti kan ap story toromo dami men kanakela wata kong kitail tuang kauno aku purperen ki dami wiya akawata John Bass sarawi so makauno kupurperen kita token Solomon akawata John Bass sarawi aran wati koskosia mekomuyo ngoy chawyala John Bass sarawi utang kauno pamperen kita iramen pika salikin puegi aramas jojo tapa mesota kiyang Jesus arail maur por engot longi kosan okay pueng kasarawi la mor biala John Bass sarawi wasama sani rom kapaka oi peran gitar John Bass what awyala an aramasakan arai wasan buya may rongong ya okay pueng ke komi
amulala po tampanene bang koto ako sa yara masakan okay songkan magchaikin ikakela kak chai solang back to the chaikin kap taja ditukla okay short temper tensions with the child that a kosa a chai poson imen chailan chaman tamakauna parenki Solomon Puegia kawata chan baseo we are loyang mechikan arai ko to re urelian kautak makauno ker komi kayo barangeng komi pokomi dong palora manu yala champasan Koht karyao magon baba Koht ebil inanen barangeng komi pokomi dong aramas chikan rangka koto re puegi pilipilin papa makomuya sui mengkakela kai ke chai pok chai men pombe chai lan lame o pambaron kan o apostle kan de songalong kan de missionary kan apso main oli pujak serben seri koros me sapal royala chon pasan Koht okay magi chapak mang kita batakan chan lukelong angkochlong re chail are acha pilatak chan muyala paluar magod kosan lale truhas puegi kitail kauno wood wahato metikan okay debil ping kitalcha ubentan machai kan debil rent wasakis warmasan koto rain Koht kakela kai kumaila kan me church planting the we are ministry and mainland ikalangan kiyang Koht okay puegi may wong ke baker kan me pona may nongyong terin sacrifice okay bananane moyo ay panine pain rent the fellowship fundraising aben pue mia money debil may rong dai offering pue mia money on church puen sengak rent okay bak tatonga toto wo kapang okay dami ko saya toto wo kapang chokan kabren nan sokoros ab mengkakela kaken komi mekauno ko por perenki okay nan mai salamana nekia nan mai ya dra so me ya pak chakan discourage ab menin tayang mekauno ko por perenki kauno ko por perenki abilbe mas an young child tagatebana child pan ken the whole world ala payen sambahan child abulusan kamor pa child the katun pa child ma yo we child okay Jalen der nag way nan song kan melangon mot bang kawela abu jalen invest the bataway do ja mayrong batiat way nan triyang nan mekan mebit wing Koht okay como yo ngoya ata eu tipson mawen ye helmet of salvation lisa robia jay mor sodo samba Sudian lisa rob makom lisa robi chaman me niai mor sotuk mai me la ranach pangkona nalang koso sangya akip sapal lukelon Jesus and kaundai mor okay kartes monai ban mela ikake rasa sani ai poson dame masani wo wakilakan makauno wahato again nana child mor suimen kakela kai kital me song koros chai wiya yang Koht nerur obil me rong kan me sibala mauren papa Koht mauren papa me rong ge maso cha me rong lale are jasa jenong kaparani kauno pueki mauren inda mauren me rong po I karapana masani meman itawen nyoto abangi dia maur gira chiki saksilo masani nian sawiu me bang katoketi kato de kataroto locus kan wen kangala wan sa de kataroto sumau lusulus ong na yaramasakan amarapang kapakapongyo o kolula o sobe sang meswet rawiwiya ori pan rong sang nanlang makong Israel de barail kan o ibang purong kapayata sa borail kan
iban sinsila tehnpas word o neta. Okay? Inoma imi mengkakela kayang kacay bueki sambao Yesus with kila dragon no antichrist kataratar likam singkan. Okay? Nganan piji itu wasa. Okay? Maka bangwatak nan Koht yali sa kuno. Kapengepengkan one world government make kalap koso yan na video kan. Song ka tuweta suwet ka wiye suwet la. Kauno ino gidier masumao lusulus. The locust. Okay? Pandemic. Corona. Lek lapalap. Rinsao. Siniai. Typhoon, tornado, song kan ma winin one world government kakatan ke climate change. Iral mo wiyawudin ka yet ragakatan ke me epin wiyawi. Okay, Mother Nature ape. Chay solan, chay siyang kamelele Mother Nature. Okay, apwasa masani ma so kachay lena sangon rairo ag chay jamanta Koht chay kapakap kajay kolula subay sang suwet uwiwiyame mau abang gacheng korong inaw yoma ayaramen chay lel songo ag chay kiwukla. Okay, chay dacho pak yuwi tame samba offer pok chay masapoyek tig chay mi pan panggaludu panggaluduen itang away ako sa yayar lusulus, so mau lusulus. Okay? Abang kata itu locust. Locust itu ada sangan mana kan magengkangala. Wansa apa. Okay? Ma, acai wansa bukan saja poida, poi ke Korea. Ma, so mau kuwi pona ramas poi ke Korea. Amasani, ama kecai lak cugula. Kejay lar kapakap kolula subay sandip. Kranga ko saya subay sandip. Subay sandip. Abang koronge. Abang pilewone ta sapali no kaima. Ino kaima makarata iwi pampangan nan ngana trail. An saban chay kilan tatogan imunjiji awi ala laud. Yermen yangeti. Ap kaitong kauno karan. Karani Koht. Okay, karani Koht. Yata kaisi so yata kapaka karani Koht ewang kauna laud la kalautela suika sanga chati puegi no gitia iban sinsila tehnpas word o onopata yen wrong kapaka koros me ban wiya wasao. Wow, so kejameki anso me Bunga rot kan iya government kos iya blackout tayo blackout I karaban aral pan men create tuweta remisini alarme koros. Okay, oni child telephone kan 5G city kan marawi wiyalare na electronic ako pokita pero oyoro man sangka blackout tayo blackout. Men China kap niral nuclear weapon kan niral tipson maun kan advance Rastana na sugatinan polina Amerika rakak mijanan sa paraylo niral Qatar weapon kan mebam blackout wecha sola lial madoma sola lial encha sola live sola telephone makaminan Cincinnati apa makin snow tacha bang yan son snow. Gaya makcha miminan California apa makin karakar song karakar kanan itu aircon masuk kapan rongala omela blackout buat ki social oke rojorot isong kendo ka song kendon kaunta santa memimerin one world government iwe when she says ama masani me ansa wapan dor kapal pan loud kapala samba say witness say tuwang kapal makukutan song great tribulation. Mekarita answer word como yung ngoy ananek kelay koy to ren Jesus.
Okay, masani wasa. Marapan kapakabongyo. Kolula, sopa isang suwet. Kahit kataw ya kapakat. Lepo kolula kahit yak sang-sangge. Ay suutar. Kolula wat ki sopa isang. Sopa isang suwet. O sopa ilang kot. Karani kauno. Inokan bangga work reta. Gay kapar-par ke me. Sudah me wat me suwet. Me miyama naman bong kajay sa ulang. Ap malil kitail. Kauno men chailen bot pasang. O kapar-par kilay nanay sa wapal. Pwegi no kidir. Logas pan miya. Sumaw lus pan miya. Okay? Lus jaga karasayang corona pe usong na mauya. Ranich ko lang itak yat ay no ban pakatarla. Wasan kolo mo nan more ko tanong. Oh, corona pilih pur kota. And so what? Okay? Nono mela mon storing corona ba pur kota. Raban songan pilih itengong aramasran naskaran toka. Okay? So sampuka kauno iwan dame chelronga. Makachakadula, makachakapatongi, sangan loge, sangan wiapaka, me poisoning sambabang goyang kachal, aban sa chulubo, wabang katungkorong. Okay, kayo atak goal nan more, atak gendon more, chaban men, please God, chaban men kaparini God, pumakchab men kaparini aramas, or kachal memore mon, korea mon God. Okay, lancharamaya isagisu. Lima wano wasa ko kam kakwatak. Awas ko saya tuwang karya doon aramasakan makin men. Ligi aramas. Kopor ki aramas. Okay? Amakita nansawang kapala marniya. Trokos ko saya iu otan rendam akan terasang corona. Sebelum mengos ko saya poeki udangan trepel. Aptamin tinta. Cesukak cangasang. Kau no may dong. And ko tong kitail po men, kitailan changalang god. So besan tip o changalang god. And sa medya changalang god na rapatan kapag sui karat tibachaykan, what. Oh, chaban tuwe jama. Chawata katar. And sa medya salamon wiya mayroong iyaruya kapag kau no parong. Oh, kau no parong silitri na ramas mango. Ran pukat kau no parong sili aramas. Nan sampawat po ikisularan so. Magtsagan po sa sakot. At sabang parong kat. Gitir na sems payo walo drawn onto me. Kotore. Ay bang kay wonguk. Okay? Isa ko nawa masani. Buwegi ay pilatar o kasarawialar. Nutuan wasa me aramasakan. Pan wiya arail kauda kongya kukulata. Iban sinsila o apapali kukulata. Inawa to ka aramas. Magkapakapuso ba isang tipo. Kahit ka aramas koros. Magarita magchapilata pun sa sakot. Suja sa ngayon naumaw ka. Atra. Chasujayan susuki. Eong arail kan me subay isang tipo arail. Eong arail kan me kapag mangit tipo arail kan o subay isang. Okay? Tipo arail kan. Makapan papaya nilalapot tuweta samam debit. Okay, kau na uyok ko sa yung Salomon. Uyok panapanawi mapan lalapot tuweta debit ar lalapot. Kapayata ay kusunod kan o wiwiya me koros mi masani yang uk. Ibang kapayata ino mi wiyayang samam debit ni ay masani yang kadodo kaya kanpan Kakaon Israel kukulata. Okay? Pwede kau na masamas ki David. Namar ki David. Wiyayang ino wet. Makatawdo ki katawdo. Generation. Katawdo kan David. Pan wiyak kakaon kukulata. Okay? Pan kapayata ino mi wiyayan samam David. Niyay masani makatawdo kaya kan pan kakaon Israel kukulata.
Okay, chaikin mia kolmenta. Jesus, son of David. Weki susa bewia katoto kan David an an Jesus a papa. Bonzan bawat. Through Jesus, inome kauno wia yang David. Imenda katoto ke upam patrapat kokolat. Cheban what story in Salomon esalala pochla. Masana makauno wia yang Salomon kata-kata ki yang inawang David ako saya katoto kom pang kakaun kokolatra. Isme fulfill isme kapaya tayo nawo Jesus. Okay? Jesus katoto kan David accounta. Asami Paula yasata accounta nanlang samba pansamba. Chapang watak ng kotiala ko sa tuwan. So warong open the scroll. So warong back pasang buko. Okay? Medyo lang kan wato ko katar dito kalok-kalok pansang bawat. So warong John ko sa niya uya sang ki so warong Chulongan dang and desang. Pueki, the one who was slain, ime polaro, eyasatar, ebewedier, so warong. Okay, so count Jesus, and some chabang watak nan kotiala was kasaya. I can open scroll 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amanaman cholang can hacked. I can wear tano watawatan, nani will scroll then I'm paging. Tame wopeno men watawato guya njungdin kalolok magodi to pon sambawat tamin dinda inome kauno yang David to turn physically nasari kan sapaik sili through Jesus nipalingen katau doke okay chakososya David chakososya Poson me inherited me passed down generation to generation. May banda physical duetra uduk. Okay, ngoy ay baba permenso ababa candido is nga baba kan irirap tawi physical mo aramas ibuki aramas. Okay magchabangolanan Abraham Jacob. Okay, Isaac. Nipalingen mo. Pwede kita faith. Panay nipalingen. So, tsaka so ya nan marki David. Ko dito re chay la kaunay no kidir kainak pan ka kaun Israel ko kolatra. So, nan marki King Jesus. Coach to Paula mokit megatrin buyaw. Loyang koros mo buyala. Israel ni palingen ye komyo ngoy kitaka kaun kokolata kamba watak nan kodiali zakriao lema weno kodiali lema weno kodiali zakriao isak rachibitike isak yo okay kodiali eu lema weno wasago waskasiya tuang kaun Jesus o wudengeng child sabulma intra we present us at a kilang child somehow or katang child nan marki or samaro. Okay, so imo wasaw ko saya yang Solomon makapan lalapot me yang samam David kiyang David makatoto ko panu ya kakaon Israel ko kolatra. Okay, kasi yan more physical. Spirit through Jesus, como yung ngoy mag-type sa pali, kita may Israel, o mopit me Jesus wiyaw, wiyayang child, nan marki, wiya takot nan marki, miya authority, miya pong, karda chakin kapakapin miya tapong, nan sampawat, atami rakapagpuitang kaon, sapol mangkot kapagpungkan irasa baik Jesus kasto Paula nantawara kola nan hen alekio asam ya poratato nan maturin sa kwalu manaman chorus
koyang nyoyer nan lang sampa koyang nyoyer mikare ta koi wia ta ne jum batak okay manaman me kodiang bong Christ me e ble wale me tepel wie kakaun kisili aramastigan eko proporong Christ ara kiyang komuyo ngoy I karapa o mo kamba water ng kodial eu lima weno Isaac riau Isaac eu re wasako ko sa yatuan kaun Jesus wudeng king kitailin jai Iar kasali yung kitail sama Koht sam Iar katang king kitail nan marki o samaro at kitawarong kajason papa kajason sasaon siniyayo menya siniyay nana chay mong yung we at the temple kasalara nana ko la Israel ape po kensaw siniyay nan tehnpas sarawi makomop sapal so siniyay nana mong yung watawat kapakap iyewang Koht kaun Jesus kamangayla magarita aman aramasan alialuseli chastana ne saron tip chastana ne marmaros pamela tay pangoy mamia morosio mimre chan mia masa puekio mia suchario chakakon pueki tip magachay koros ibuti tip chalanana kolula ulia kap supetong kauno nituana chawata kata if my people okay manaya ramaskan kolula supay sangaral suwad kan o kapakapo supeto ibang korong okay magarita kasambal ataposon and trap chanana kolula melen makrais polar chasuka kalamal makabanti pachakan klang patak jodo yuyawi then chalrong krais pola so what chaban sa lipo sudo asa lipo lau pachakalula wiliyaka supesang tip muidang kauna chamor chambanga kasa manaman lobo agin mo kita lamawar agin kay puito ko prongkot agin kawela tatawagan chepel magichal chikita lale ogan litui okay may ba na socho rong champatak pa yap sucho ko lula uliaka sa chapakeo mawrwat pa muyala tehnpas sarawi amen